Ngiyamphakamisha kakhulu uNkulunkulu omuhle. Ngakulela ngala namuhla ngibonge ikakhulukazi babe ukuthi avume ukuthi abe la ethendeni. Siyathi kusesikhathini esiningi kuba seholeni, kodwa samcela sithi babe isifiso sethu ukuthi ngoba sinenzawo akumane kube nemithende. Wasivumela, siyabonga kakhulu babe kusivumela ukuthi inkonzo ibe la. Siyakhi ukuthi kunyathela kwenu kule ndzawo ngeke kufane nasekuqaleni. Amen. So ngiyole ndaba ngithi besifisa vele kuthini bela bonke bazalwane bafike la, ngoba siyathi ukuthi khona benu la kule ndzawo oletha i-change lenkulu. Amen. Sibonga futhi kakhulu ukuthi lo msebenzi konke nje lokuningi lokwendekile kwenziwa nguye babe la ayokwenza umsebenzi khona, umsebenzi yawuthwala. Siyabonga ke ukuthi awende ube nempumelelo. Besanza kulungisa lo mkhukhu ngoba asisengakabili bandla mhlambe lelikhulu kangako. So imali leningi besispende kuthibe simthilitile sicale phasi, kodwa imali babila sinikete yona isisitile. Kwaba khona ke nebazalwane laba nikele. Siyabonga kakhulu bazalwane, inkosini kusise. Amen. Nende kuthi lo msebenzi kube impumelelo. Uyade phambi kwaNkulunkulu ngalesikhathi babe athi ngiyangale ngathi manje mina nje ngathi emoyeni wami Nkosi, this is the urgent matter. Ngasho njalo ngathi kade mina ngimbona 2026 silandzela siba lemsileni. uNkulunkulu wendidlela ngakanani ngathi nje sisebabale ngeva angifonela uNkulunkulu wenda nje lelibandla lekufanele ukuthi ngabe bakulo namuhla libamise kane. Hayi uNkulunkulu bekavele athi ukuthi lekusikhathi sekusistela. Ngiyabonga kakhulu inkosi ngusise bazalwane nalaba lekelele ngetimali nangako konke. Lokunye lengikonile ngitakukhuluma kubabe ngoba vele siyona. Haleluya. Amen. Labafikile Nkosi yami bawende lo msebenzi waba impumelelo. Maye Nkosi yami isibonelo lesihle basebusongathi nani nonke nje bazalwane nisuka kubolikazi around eMpumalanga. Nkosi ayingusise yiloko nje lengithanda kumbonga ngabo uNkulunkulu. Ngibonge nonke siyabonga kuba sentabeni, sesiba sentabeni vele bese sidibika ngeba sentabeni. Sibonga kwamukelwa ngalokuphelele entabeni yendlu kaJehova. Kubuhlungu bazalwane kuthi ube senzaweni la ubona khona kuthi awuyinzawo, kodwa entabeni is the right place bazalwane, ngoba i-direction sisekhaya egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi. Imemetelo-ke lenginakho ukuthi sitohlala futhi la, asingahambi nathi thine lesijaye kuhamba, asingahambi singakatholi lokethu endlini ngoba lokudla lokha kukwenu kulungiselwe nine. Ngamane nithole ama-takeaway uma ngabe senibona ukuthi isikhathi sitonishaya, kodwa konke lokulapha kulungiselwe nine ukuthi nihambe ne-right. Inkosi yomusa inkosise Jesu Kristu inkosi. Siyabonga ngememetelo lenginakho. Sitobonga, sibonga uNkulunkulu ngakho konke. Amen.
babe wethu lona emandla wonke umusa wakho mkhulu uyasimangalisa ungedluli kwakho konke lokhona kulo mhlaba egameni likaJesu sibonga kusola kule nkonzo kuze kufike kulesi sikhathi sibonga ukukhuluma kwakho kangaka ukukhuluma netimpilo tethu kwendi change ngaphakathi etinhlitweni tethu ukuthi wena nini lesenihlandiwe ngelivi benginikhulumekini babe sibonga ukuthi akwenteki liphume lingalethi nguquko lingadali itinto letisha liziphule letidzala litshale babe wethu letifuna ngolo siyabonga sikuniketa lithumo nebukhosi babe wethu lona emandla ongela bahamba kwesibusiso sakho asibe setukwabo sikhulekela nokudla lokudliwa sakulesa esandleni sakho egameni likaJesu Kristu inkosi yethu amen. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando likaNkulunkulu Baba nobudlelwane kaMoya Oyingcwele makube nathi sonke inkosi uJesu izibuyela ndibandla layo uJesu Kristu inkosi. Amen. Nihambe nibe nokuthula kwenkosi.